शंखरापुर नगरपालिका सक्कया गु बिहारे विराजमान जिया बिच्यामा वज्र योगिनी याउखा माजुया लपु छागुच्या यागुदु बुधबार सुतस्य च्याता इलान्से विधि विधान कथा पूजा पाठ्याना लपु छागुच्या यागु ख बादलले जुत्ता पोकेर त जुत्ता पोकेर लग्दा बादल थथे लपु छाइबले याउखा माजुया द्य देगल पिकना हे मजुगले याउखा माजुया प्रतीक कथा न्यास साधना याना नियम याउखा माजु देका तान्त्रिक विधि पूजा हेगु ख जिन्निगु तीर्थ वा गुङ्गु कुण्डल्या लदुगु कलशे द्यया न्यास्तया द्य स्थापना यैगु ख लपु छागुच्या असार 12 गते से सुरुज्या भदौ 20 गते कोचाइ थथे जुगुली गु बिहारे मुदेगा भदौ 20 गते तक बन्द याइगु जुगुदु